bafowethu yazi umculo wamaskandi ngiyawuthanda but into engayithandi engihlale ngiyixoxa mangicocela amajeti engidlula nawo akaphe ngibhora umculo serious umculo serious ungathi manje ulwa ngempela kuthiwa nayo i-interview umsakazi ambonga awumfoka abantu okusuka madoda ngidonsa kwelakeni madoda ubingelela abalaleli aqala kwehlela ngokukhulu kweyithoba isizwe sonke sikaphuma noMageba njengamanje ngiyophe ngedolo phansi ngithi angilutho ngaphandle awu bafethu yini yabo ngoba nje obuyabingela ngobe hamba kanjani nazo-ke makakithi nakuya uKhuzani ke la usengaphakathi kedlezi zomsakazi yabo foka ngobe hamba kanjani utshenzini iplapho ujile sport ngicela ukuthi lokho ngoba into leyo icayi ngendlela esimanga sihlelele kahle yini baserious ayisuka yangibora manazi uyiqhazela nje ishit lakho na uJT na Juventus ichase yabo iyiqhekezela nje ishit ebhanoyi yini kumele uchabe ebhanoyi nesama njengoba ngithandwa mina ukukhuphisa abantu wazini ukuthandwa sekukhuphisa abantu abazi abantu balawa abantu yobatshona labo mawufuna abantu ngempela abantu umaskandi wonke uphelele kwakho umuntu uthanda umaskandi uphelele kwakho ngoba ngomhla ka-29 kuNovemba liyabhiza umhla ka-29 Novemba kube kuvalwe yonke indawo aze ngiyibone nje angiyazi athi manje ngempela awube casual umjinta mani yazi kuleke yabona nje abantu bekwazi ukuthi bekubingelele beku-enjoy abantu kujatshulwe noma kuqhamuka wena inangoqo samsiyangena mangifika kuyahlekwa mina ngisho ngifike ekhaya mangiqhama kujabula ngisho ingane ngiyazwa ngizoyishayela amahlaya ngijabulela lento ukuthi ngumculi awusayike wena amabhodweni eziko awusabonakala uphethe induku awusuka mani uhlezi uyithintithe engathi wena nje uthuli-ke nje-ke yinto nje ihlala futhi kahlahla uthuli lihlala endaweni yalo lokhu uyibhula nje uyazi uthuli liyakuthanda wena uthi uhlala kuwe vele ney'mpukane ziyakulandela hamba uyithintitha nje umali ngijongo nje umfompoze nje ngena mina esizweni onamndabazana uyazi ya tshena kanti uba serious ungabe serious khumbula mina insizwa omfazi omnyama wethu uma ngena esiteji omfazi omnyama efake iphini kule uKhuzani yethu ukhansela wayengena efake iphini umculo-ke kwangowabantu abakhululekile insizwa engenankinga insizwa efike emakhulisa ingoma ephefumisa ingoma ingakho nje umaskandi kukhona ivumo kukhona iy'bongo ngoba owethu thina insizwa esikhululekile esiphuma uhafu ey'nsizweni mama kwathula ndoda sihamba nawe kanti awumnandini kanti Gentlemen, you're outside clear your turbulence. The captain will switch the seatbelt sign on. Please return to your seats and remain seated until the signs are switched off. Also, kindly note the use of the toilet district when you return to the sign. ujabule ukuthi namhlanje sibe ingxenye yokugibela lebhasi uthi kuyangibona mina umlungu uthi njengoba ngidla nje sengidle kwesibili uthi umlungu kade becomplain lapha phambili uthi umlungu wena akakuthandi udriver yaso ukuthi udriver cishe ashayisa ibhande lethu lapha phambili uyabona uthi umlungu phuma kuye uthi umlungu wena uyaqathaza